Jangan lupa subscribe channel YouTube Kancil Lombok. Bye.
Kelantan. Merek Kelantan itu. Orang di kan bisa ya, Mas. Siap, jam tangan tuh jam nih. Hah? Acara apa nih? Besar. Duduk kawan. Halo guys, kita lagi udah mau. Sekarang kita mau pulang ke Jejelok guys. Kenalan dengan? Ya, terus. Pokoknya channel apa nih? Kancil. Kancil. Lihat.